Selama si tamu mali ulendui channel YouTube IKB Bahasa Korea lan acara umpama tanna penah. Tonton ki kamali tu kadanda puang la dirangi ta palaku pak tunduan langan puang ta mas sambayang. Puang ki kamali tu kadami tontong laki nandungan lan tekatuan ki. Ulendui acara umpama tanna penah laki basa laki nandungan inde kadami. Tunduikan opuang ulendui kuasa pena masalo mi anete kadami maadin laki pahang solanasan kandi. Inde mokan puang saka amokan la urang itu kadami. Lan sangana puang ki puang Yesus kirampo mas sambayang. Amin. Sulu tu dipakabor olan puang ia tu Pak Basanta at tutotemo di pasakka lamai kadadian talung pulon misa angka 40 kasera ia tu kadanna puang na kuah lana kananda iki puang patomalintah ketang si kitanan iki di ben misa ulun na paanandungan tu na kuah puang kananda iki puang kananda iki sulu tu dipakabor olan puang Buddha temai tomatuah mamali tarru latorro sisola batina moiraka anamangka merampian baatu mentama tananan dapo siadaranuan kumoyatu apa napokada la naturui sitaruna kumoyate bati kemang kami merampian baatu mentama tananan dapo baru lamorai torromisa baatu tang torro sisola tomatuanna manoka tula dipatudu sangadinna lamorai ungkarang kalenai untang ngarang tulingkana katuan lan tananan dapona simisa-misai apa ya mo tema itu na pourung nadenmo tu biasa sisala pahang tendu kamato lampa abasanta tu dadi la koton na puang ia mutulaban tu manoka duka kemambelai dio mai kalena tu anak sia ampona apa ya te Yakub inang lamurai ya torro sisola bainena si anakna mangkato unnallu mi basse tu Yakub sola Laban kumwaya tu Yakub la undaranai bainena si anakna na ya tu Laban torro misa siata emonala umpat tumbai tu Yakub ia tu pangallu ia to menggaronto lan kapatungananda sola duai kumwa puang matua la ungkanandai yan naden tu ulutu tombang tu basse ia to puang matua kalena tula umpapakan ni ulendui kara-kara ia to ia mo napolalan karapasan sia kasyanggaran lan kasyumpuran na Yakub sola Laban na eloran mi Laban tindi anakna minintunna si ampona si turuk kapotongananna kumaya tu puang matua la urinding pala isola nasan malemi inde Yakub sola bainena sola anakna si turuk kamatanan penaanna belanna na eloran mo Laban male sulu tu dipakabor olan puang kapatonganan kumwa puang la ungkananda ikatuanta siamintu raputan langta iamo la napolalan karapasan sia kemarampasan ta ebang tu apa la dadi sisala-sala la dinai sisala-sala tu raputan langta sangadinna matonton gelas yangga la nenne isi pakaboro moiraka naden kasih salan diona pahang apa inang mandu melo ke di pasikitanan meloi annapayan kumua tonton kelas yangga la syumpu melo puang tula ungkananda iki solanasan amin tawa aku semanga alam dengan puang ta masambayang kamu tu puang tontong ungkananda ikan ni ulingkan di indikatuan lanlu tananda poki lalu katuan ki si misa ki susi Laban sesola Yakub anakna
Tusiduka moto tupak kaboromi la tontong la unkananda ikan ni lalu mintu agan katuan ki moira kakisi kambela temai tomatua temai sang syuluran ki apaden komitu puang tontong unkananda ikan ni o puang pabatta ami tu kapatonganan ki la tontong usat tuang komi kumaden komi kamu puang tontong unkananda ikan ni lan Kristus Yesu kiram pomengkara apa mati kalemi makure semangat jona kadami tumangka kirangi. Haleluya, amin. Kure semangat sola masang kasih pulunganta lante acara umpamatan na pena mangka mau dirangi tu kadana puang tontong la umpama totoki. Kure semangat alangan puang ulendu acara umpamatan na pena na tontong sidukung ulendu channel YouTube YKB Bahasa Toraya anna sa budak-budak na tau untandai sa kerangan-rangan na tu kapatonganan na la tontong la umpakala abi puang. Salama sola nasang, salama umpataru katuan puang unrondongki.